Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump, and First Lady Melania Trump. Ku munsi w'ejo ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 nibwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika humvikanye inkuru y'umusore wagerageje kwataka ibirori byarimo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse akahataka akarasana n'inzego zishinzwe umutekano. Ibi ni ibirori bizwi nka The White House Correspondents Dinner bitegurwa na The White House Correspondents Association. Ni ibirori byatangiye kwizihizwa kuva mu mwaka wa 1921. Muri ibi birori umukuru w'igihugu ahura n'abanyamakuru ndetse n'abandi politiki batandukanye bagasangira. Nyuma y'uko ibi bibaye uyu musore wagerageje kwataka yatawe muri yombi ndetse kuri ubu inzego zishinzwe iperereza hakaba hari byinshi zatangiye gutangaza kuri uyu musore. Ibi nibyo nkuzaniye muri iki kiganiro. Je nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Stay down. Pandemonium has erupted after a security incident in which we saw Secret Service and other forms of security. Uyu musore wakoze ibi bamaze gutangaza ko yitwa Tomas Allen, akaba afite imyaka 31 y'amavuko, akomoka muri Torrance muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Berekanye ko yize ibijyanye na mudasobwa. Ku bijyanye n'imirimo yagiye akora berekanye ko yabaye umwarimu ndetse n'umu video game developer. Aba ni abakora amaprograme yifashishwa mu gukora imikino ikinwa mu buryo bw'amashusho. Uyu musore nubwo yakoze ibi byatangajwe ko muhahise he nta cyaha na kimwe kigaragara yaba yarigeze akora. Mu gukora ibi yagerageje kuvuduka yinjira hari hahagaze abashinzwe umutekano afite imbunda mu ntoki ndetse n'ibyuma. Icyakurikiyeho nta kindi yahise atangira kurasana n'abashinzwe umutekano. Mu gihe kitari kinini barasana uyu musore yaje gufatwa. Muri uku kurasana nta musivile wakomerekeyemo usibye umwe mu ba agent waje kuraswa gusa tabarwa na bulletproof cyangwa se vest, ikote baba bambaye ririnda amasasu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bayobozi bo bahise bakurwaho vuba n'inzego zishinzwe umutekano. Bagaragaza ko uyu musore ashobora kuba yateye aha adakurikiye umuntu umwe gusa ahubwo yaragambiriye kwataka igikorwa rusange nk'iki. Bagaragaza uku kwataka kwe nk'ibintu yakoze ku giti cye adafite abandi babiri inyuma. Kuri ubu ibyaha bigomba kumufata nta kabuza harimo kurasa umu-officier ndetse no gukoresha imbunda mu bikorwa nk'ibi by'ubugizi bwa nabi. Iperereza ryo riracyakomeje, bivuze ko hagize ibindi byaha bigaragara nabyo byakwiyongera kuri ibi. Ikindi nakubwira kuri iri yataka ry'uyu musore nuko ritandukanye n'ukundi kwatakwa kwabayeho kuri Donald Trump. Kuri iyi nshuro byabereye hanze, ntibigeze binagera muri sale cyangwa icyumba rusange cyariho kiberamo ibirori, mu gihe izindi nshuro zo zabayeho zagiye zegera Trump ndetse imwe muri zo bakanamurasa ugutwi. Reka tubyibukiranye. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2024 nibwo Perezida Donald Trump yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza muri leta ya Pennsylvania. Iki gihe umuntu wari witwaje imbunda yaje kumurasa amukomeretsa ku gutwi. Mu bari baje muri ibyo bikorwa byo kwiyamamaza hapfamo umwe ndetse abandi barakomereka. Nyuma y'uko ibi bibaye uwari umaze gukora irirasa yaje kuraswa n'inzego z'umutekano ziramwica. Iyi ikaba ari nayo nshuro kuri ubu ifatwa nk'inshuro yahize izindi cyangwa iza kuyisonga mu nshuro abantu bagerageje kwica Trump ndetse hakabura gato ngo babigereho. Nanone kandi muri uyu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 9 undi mugabo yagaragaye afite imbunda mu bihuru hafi yaho Perezida Donald Trump akinira umukino wa golf. Uyu we ntibyagoranye kuko inzego z'umutekano zaje kumufata atari bwatangire no kurasa. Tugarutse kuri uyu musore Allen, inzego zishinzwe iperereza zatangaje ko zamaze gufata bimwe mu bikoresho bye birimo telefone na za mudasobwa. Aha ikirube kibateye kubisaka no kujya kureba ko hashobora kuba hari amakuru ari online cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga yaba yerekana ko hari imyumvire ya politiki uyu musore yari afite ishobora kuba yihishe inyuma y'ibi bikorwa yakoze. Ikindi kandi biravuga ko hari inyandiko zaba zabonywe n'inzego z'iperereza. Izi nyandiko kandi ngo zikaba zifite aho zihuriye n'uyu musore, gusa ibikubiyemo ntabwo biratangazwa. Si ibi gusa kandi kuko n'imbuga ze nkoranyambaga ziri mu byo batangaje ko bariho bakoraho iperereza. Bimwe mu byo bagaragaje byiganza ku mbuga ze nkoranyambaga binyuze mu maposte yashyiragaho nuko ari umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose bisanzwe. Ikindi kandi ni umuntu wibandaga ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ibintu bijyanye no kwigisha. Mu bijyanye na politike hashingiwe ku makuru y'uyu musore yitora, hagaragajwe ko uyu musore nta shyaka na rimwe abarizwamo. Bitandukanye n'abandi bantu bajya bakora ibyaha bakabanza gupostinga cyangwa kwifata amavideo yerekana ko bateguye ibyo bintu bitabatunguye ari ibintu bamaze igihe bapanga. Uyu we nta na kimwe kigeze kigaragara gifitanye isano nabyo, ndetse n'ibitangazamakuru byabashije kugera muri quartier ku nzu atuyemo. Abaturage bahatuye bo bakaba batangaje ko nta kintu nk'iki bamukekeraga ko yakora ndetse ko quartier yabo ari quartier irangwa n'amahoro. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro. Kora subscribe, ibiganiro byacu bijye bikugeraho bigisohoka. Kora like, share na comment niba hari ikindi gitekerezo ufite kandi wifuza kutugezaho
ukitwandikire muri comment. Jye nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.